Chirime ye wodi ya Gesima Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira nigo chiarobeirwe muyiga bwa masabo chitariki 19 mutinyo 5 na 2 mwaka uyu ime ya Gesima asomo yoga uyo nigo umuraibu ensomo Skawila Muruta kagire gucakoba umugeni umunene eri kubasangesia amasaba yo obo mu bw'iki kanisa bagosangamo n'abariki bamangana gwetero mu MCA bwe wodi ya Gesima atuti Nyamino nigo batebira umuyogo yo nigo rubwa masabo kurendetari o siasa abwase batebire mbachi kwegeria amangana yo gukina kemoika tane ngoro go mu MCA atuti Nyamino igole ara twaje samasaba na ndengwe banga tole ntwa chika omurai wese wetero mugaba noito umushimi wa mosinyaribo acha amasabo ase Nyamira county na nde amasaba ye abere ase woti egoro Gesima ase tote nerero buna ba Kristo ba Gesima na ba Nyamira na bali bonse baratake goto gocha ese amasabo mwariganiriwe ase ngakiyi asogocha amasabo amangana siasa fayo ndoro chenga nyakogenda le binyoro binde chinse chinde na intubano tokararende karo monde noito nerasa gocha tutakuwa tuasesenirigu twes. Jina langu ni David Nyakundi Mose, mchungaji in the Seventh-day Adventist Church Nyamira Westfield Rigoma district. Ituko umu president itagocha gotua mwariganiri kegima ebyombe mbibo ao ebyabana ebyabantu abanene nebyabasaye igo abalimu babekuri ni place bagocha kuegeri na kworokereria abantu buya twabariganiria sobonge ono mu pastor Richard Mageto oyo utende kanisa cha Pentecostal sensema ya Gesima ntuga ntubugatibo kabira ntubugati ncherende nainde igo tore chikanisa chionsi buna abana abamo ime nyasanchire tomenye gusi twanchere abantu bande bagocha gutukwania bakwayo ni birengere byabo tobaeribaga bakwana ibirengere byabo onye totageti ko motegerera kindly beranka. Father Evans Nyabwari Mititi, mhudumu katika parokia ya Gekano. Lakini tunaomba kwamba vile tukiwa na mapasa hao wote tuwashawishi Wakristo ambao tunakuja kwa mkutano huo, kila mtu ajue kwamba anakuja kuomba. Na mwenye siasa ambaye anakuja kupewa nafasi ni yeye pia kumbushwe, kwa sababu tuna DCC hapa, kuna serikali kuu, ni yeye wajulishwe mapema kwamba huu ni mkutano wa maombi, ni yeye pia watulie siku hiyo.